ایرو 15 تیر مهی 15 تموزی دو بیرانینا برخودانا زندانین آمده بود. بیرانینا سرکرده و قهرمان کرد کو سر خودان و تسلیم نبون لهمبری محکمه لهمبری دوزگر لهمبری دولت تا ترک گوتن ام پارتیا کارکری کردستان ده سالن حشته ویک ده حشته و ده دواده ده 14 تموزی ده حمد خیری درمش دامزرینرین پککی ده هندری محکمه ده داخویانی دا کو اویتی کهون روژیا مرنه لبر خودان 30 روز 40 روز 5 روز و یکو ایدی جیانا خواه جدستان اف برخودانا هانه و ملک گله کرد و ملک دیروکه جوانین کردا خورتین کردا چاوا خودی هلوست خودی جسارت خودی میرانی خودی اراده لهمبری دولتا ترک سکنین و گوتن نا ام پارتیک سیاسینه ام پککن ام نا آپوچن مظلوم دوگان شیولو گوت خیری درمش و همو حوالینوی ام نا آپوچینه ام نا آپوچلارن اف تیگها اف آنلایشا کو دولتا ترک و دوغو پریچک و ایدنلیکا دوغو پریچک سر وان درخست اونها فککی خوبی دبینه ام من آپوچی اف تیگها هانه ده هندری محکمه ده هندری زندانی ده هات محکوم کرن جالیه وان جامیرین هان وان قهرمان و وان سرکردین هان ایکو جیانا خواه جدستان و تسلیم نبون وکی که خوابو تسلیم بو خوزی اجمالا خودیره اف کس ساغ بانانه یان جی وگریانه هما وگریانه وش خال روشا آبو بدیتانا فقری وی و حالی وی و مشکا زکی وی و شبشپا دوی وی و چوا دخوازه تسلیم بوینی خوشک بک چوا دخوازه تیک چیوینه بک سرکتن چوا خود یا به ارزانی خود دفروش دولت باخچلی و دولت تاتر خزیاج مالا خودیر کمال پیر بهاتانا و الحال ریخصنا پککی و الحال مصطفى قرسو بنریا به چوا عبادت جا آپوردک چوا آپوردک خودی خزیاج مالا خودیر مظلوم دوغان بهاتانا و الحال آپو بنریانا به چوا به ارزانی کرد و کردستانی و ریخستنی و مافی گلی کرد دفروش و دکه قربان دولت باخچلی بره بهاتانا کمال و خیری و عاکف و فرهاد کرتای که ناوی پککی او ناول پککی کر بریشی مگوتو بو وزنهاجی از دوبارت کن بری چند سالامه بحثا فرهاد کرتای و ناوی پککی شی کر خوزی اجمالا خودیر آنا وگریانا وش خورلولو هما 5 دقیقه لدیمنی پککی بنریانا لآپو بنریانا لجمیل بایک بنریانا پشتر وگریانا جهه کو اولین که حالاوی چی بگوتانا چما زوان مسئله هان دبجم وان پرسی هان جی دکم نویسکاره کی جزائری هیه چیرو که وی پر بواته هیه دبیشه شهید وی هفته وگر دوی چیرو که ده شورش جزائری که زیدتی میلیونک شهید ده و پشتی وی کسین سختکار خفروش اپورتونیست کریاریست هات بون اقتدار شهید چون قهرمان چون فداکار چون کسین سختکار مان
و ئەو لە سەر خوێنا ڤان شەهیدا سەرکەتا ڤان شەهیدا بوون دەسەڵاتدار بوون ڕێڤەبر ji vî nivîskarê hanê navê wî Tahir Wetar e ê Cezayirî vê rewşê dinirxîne û rexne dike divê şehîd ew ê divê hefteyê vegerin berpirsê bankê dibêje eger lawê filan kes vegere ew şehîd e me raport ji dijmin re me yani casûstî li hemberî wî kir berî her kesî wê heyfa xweşmehêlî berpirsê postê dibêje eger ev şehîd vegere navekî din dibêje berî her kesî wê heyfa xweşmehêlîne ji ber ku dema ku em di cebha şer debûn em di eniya şer debûn bi karî wî xelas bikirane û ez reviya min wî xelas nekir û bi vî rengî ev kesên berpirs ê payebilind ji vegera şehîda ditirsin ji bihaneya çê dikin ku gerek şehîd venegerin çima milyonek milyon û nîvek şehîd vegerin em ê kar ji wan ji kur bibînin em ê cih ji wan ji kur bînin wê krîzek çê bibe a baş ew e em astengî deynin li pêşiya vegera şehîda bi vî şêwazî bi şêweyekî edebî evî nivîskarê hanê dinirxîne rexneyê rejîmê dike rexneyê sîstemê dike rexneyê desthilatdariyê dike ku xıyaneta herî mezin bi şehîdar kirin ew in ev kesên ku niha di iqtîdarê de ne li gorî vê çîroka hanê çîroka nivîskarê Cezayirî ez pir bi rehetî dikarim bêjim ê herî xıyanetê bi Kemal û Xeyrî û Mazlûm û Akif bi vanar kir Xapo bû Abdallah Öcalan ji destpêkê de xıyanetê bi wan kir dema ku ji Tirkî reviya di havîna not û heftadê bê sebeb sebeb li cem wî ye ew dizane lê ji hevalê xwe re negot ji komîta navendî re negot komîta rêxistinê heye di çawa serokê rêxistinê ye di sînor derbas kir bêyî tu ji kesî re bêj piştre apû bihaneya çê dikir ku mît di nav me de bû Necatî pîlot kuro çi Necatî keya pîlot bi di nav te de bû mane jina te Kesîre Yildirim jî têkiliya wê li gorî te têkiliya wê bi mîtê hebûn derew merewê ku Xapo gotin wê çaxê tiştê ku Xapo gotin yenî ji wê çaxê de li gorî hinek girtiyên PKKê berê ku Mehmet Xeyrî Durmuş di ndirê zindanê digo Apo xıyanetê bi wan kir yenî îna di zindanê de ev şehîd eger vegerin berî her kesî şehîdên Kurd û Kurdistanê ne ne şehîdên Tirkiya mezin in şehîdên gelê Kurd in ne şehîdên pêvajoya teslîm bûyînê ne berî her kesî ev şehîdê hane wê berî xwe bidin Apo û tufekî bi qasî meşka zikê Apo wê li wî kin xweziya ji mala Xwedê re ev şehîd vegerin ne tenê şehîdên çardeyê Temûzê hema ez çi bêjim hemû şehîdên Kurdistanê xweziya ji mala Xwedê re vegeriyane û halê Apo û rewşa PKK û rewşa gelê Kurd bidîtane û dîsa vegeriyane serê xwe daniye û dîsa vegeriyane ji wan çêtir e ji wan rehetir e ji Apo rehet bûn ji xîtabê Apo fiqirê wî û şiklê wî û meşka zikê wî û şepşepa devî wî rehet bûn cihê wan ji ême çêtir e cihê şehîdên serxwebûn û azadiya Kurdistanê ji rewşa me ev kesên ku niha em pêvajoya xwaromar û a Xapo dinirxînin cihê wan helbet bi hezar qatî bi sed hezar qatî ji cihê me çêtir e em yanî di vê rewşê de di vê rojê de ez bi xemgînî û bi serbilindî
وبدلكي شكستي از شهید و قهرمانên çardeyê Temûzê bi bîr tîne û ez dibêjim heyfa keda we, heyfa qehremaniya we, heyfa rojiya we ku kesên wekî Apo û Sebrî Ok û Muzaffer Ayata û Cemîl Bayik û Duran Kalkan û Mustefa Qeres werin li ser keda we rûnên quretiya bikin û gelê Kurd û doza gelê Kurd bifirûşin heyfa we.